Mesti dikejap. Mesti dikejap. Gapa pula? Tak demo kelih kat pokok ni gak. Ketek. Buat apa ke pokok tu dah? Demo tengoklah pokok ni sebab kita lah. Supaya kita kan Kita gini lah kalau tak cukup kasiat gak. Ayu. cukup kasih gana pula. Tak payah hamba ni. Gini pada kita ni. Kalau tak cukup zat, tak cukup vitamin. Ginilah jadi yo. Demo tahu dok buat apa? Pada kita tak cukup zat. Tahu sebab apa? Sebab apa pula? Ginilah daun kita kalau tak mengalir dengan lancar. Oksigen dan makanan tak sampai kepada sel-sel kita. Sebab apa nak tahu? Sebab tahu tak lancar. Nak tahu tak? Kan langsung lancar. Tahu tak sebab apa tak lancar? Sebab ni lah baru lancar. Siapa PC 300 lah baru jadi sihat. Gini.